West Carbing long Keroni Forest Range and kang hua thing pikin Abdun long. Kesi hamren head branch la pen hampang song do ana tumapan hamren rong su pikangkir chien thuet lo. Carbing Anglong Chamber of Commerce long kachalang don inut Babul Ahmed pen lam the kaning je kechok che pathak hampang song do ana tumapan lam karp kachipi. Kardom kadir 7 abirda thamang nili thare chesong tera nambir tang thon pen RJ tham. West Carbing long Keroni Forest Range and kang Paikuni ni pai inkorahini arni ongdung kang hua theng pikin Abdun long pusi God News Sasai Hemalong birta nangle. Keroni Forest Range and kang traki hum thup kang hua theng pikin Abdun long. Paikuni ni pai inkorahini arni West Carbing long Meghalaya doi hoya long pensi ingnam Raikama Chokumara tum keton kelang mate kelang charida mahutsi rong kelana hawara long pen truck along karthang tang kang hua theng pikin Abdun. Theng pi kang hupon ia truck number ML 046856 pusi pang theklo. 12টা বজাৰ পৰা আমি মানে পেট্ৰলিং মানে গৈছিলোঁ মানে মুকৰলৈকে এতিয়া মানে তাত আমি এম্বুছ কৰিছোঁ ৰাতি কমচে কম 3টামান হৈছে আৰু তাতে পিছত তাৰ পৰা আমি গাড়ী কিবা শব্দ শুনি পেলাই এতিয়া আমি গৈছিলোঁ ৰংখেলান ছাইডত পিছত তাতে আমি ৰাস্তাতে লগ পাই গ'লোঁ মানুহটো নাই ধৰিব পৰা নাই মানুহ চব পলাই গ'ল কোনোবাটো এইটো মেঘালয় ছাইডত লৈ গৈছিলে এইটো Kadios Perangki Biraning Hipen Nangkapale Abirta Paikuni ni pai inkorahini arni ada porpai po porpen arni hot hepin hamren rong supi kese hamren head branch lapen kangkir ke pha long hampang doana tumpen kangkir ke pha chen to etlo God News Channel Perangki hamren pen Abirta Anerlo porpai crania pormalo West Carbing long SP methanga mat hamren rong supi kangkir ke pha aham phang do anang no right koma hin pen ke claim kili damde puthak chekubir ponlo bon sitame alam pen chot kalidet nangji pra rat atom thorpa ko joini sai jok JC SP methanga mat tok jor pensi kidam tang Paikuni ni pai crisor kep arni alama sai puthak ke Majoka phanta nep ingnang pon pilupu chechak pon thu SP pen radang no tok jer pen ka chechak alam thidusi Paikuni ni pai inkorahini article sampor pai phopen puthot kangkir chen thu detlo KSA pen aphong hamren arada farman chesong ponsi a sekte ne ka chesong along ta misen ang theke paklang pon thega pot ke ongdung arada tum KSA hamren head branch ke ja tuma phan kachoro padu Paikuni ni pai inkorahini arni arikang sampor pai ke thomra mini thong kepa porpen Carbing Anglong Chamber of Commerce along Kachelang don inut Babul Ahmed hin pen perangkia mailong lamkar kachipi lapen hampang song do ana tumapan dia kachuhan Paikuni ni pai inkoraisi arni Carbing Anglong Chamber of Commerce atumpen Carbing Anglong Deputy Commissioner Sai Hemalong an armu chejeng padoponsi pinporalo kepajur damahot inut Babul Ahmed pen lamthe kaning je kechok che puthak social media long parom pluplo la sojok Paikuni ni pai inkorahini arni arikang sampor pai ke thomra chitima porpen Carbing Anglong along hampang song do an atuma phan kaning je kechok che do kok pulote nang dia thapusi Babul Ahmed pen ningje pon কাৰো মানে কোনো সংগঠনৰ নাম চাম মানে নকওঁ আৰু সংগঠনবিলাকক আমি সন্মান কৰোঁ আমি চবকে সন্মান কৰোঁ কিন্তু মানে কিছুমান ধৰক ফাল্টু মানে ল'ৰাবিলাক আহে কিছুমান আমাৰ মদ খোৱা গুটি খোৱা এইবিলাক ল'ৰা সেইবিলাক মানে আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে মানে দোকানৰ পৰা এইটো বস্তু লৈ যায় পইচা নিদিয়ে তাৰপিছত কিবা কিবি উল্টা পুল্টা কৰি আকৌ ডিমাণ্ড কৰে এইবিলাক নিদিলে মানে উৎপাত কৰে এই বুলি মানে কিমানটো কৈছোঁ মানে কোনো আমি সংগঠনক পোৱা নাই কোনো সংগঠনক পোৱা নাই সংগঠনবিলাকক আমি সন্মান কৰোঁ কাৰণ আমি সবকে চিনি পাওঁ সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব বিচাৰে কাৰণ বদমাছ ল'ৰাবিলাকে আমাক ডিষ্টাৰ্ব কৰে ইমানটি মই কৈছোঁ আৰু যদি মোৰ ভুল হয় আমি কোনো সংগঠনক মানে একো পোৱা নাই সংগঠনবিলাক মাফ খুজিছোঁ মই মোৰ মানে যদি ভুল হয় আপোনালোকে যাতে যেন মাফ কৰিব Lapen Agustin Kramsai hin pen sitame lamthi chipidun thu member kadia pamati jawan so masalah abang paklar di kursi dengan kemana aku lawan pilih tarikh ini ya social organization
ban hampang asal pun asal mission rasioning do ken akan juntu nili kasini teng rute melabang mission rasioning bang dia dan apa social organization kijong trip nasional bangan ini dah kan nasib itu social organization lapan campur commerce kating waya teng nilipini 21 ni juntu kaning jebe ko so pani di cehang Amparta, hampang song atumpen kehang, ating Babula Hamid along, trading license Doma Avima, inquiry toy pontang luputa, Birta Longpon 2. Amreng MEC constituency Arlo Hamren rong supipen kilometer inkora plian kahilo badong teron arong apan suri hiniraner kepen sirkebaning kan kapanongpon water supply scheme PHE Hamren division pen dengpono bonta hada kachobocha hawar aradatum piniarni anta lange joy kijonapan thedunga katura chetongna rinti Badong teron arong apan WSS scheme pen sika electroc sikebra potang kapensi kijuna lang avarsai patiklo kiramtang suri hinira krepo ningkan lang alang pong mate boring pipe ki it asai klempono bonta boring pipe ichok pen piniarni anta haladak lang angkro pen danglok pinang anason ke klempon asai kangton kok theklong laso puthak PHE asai kiatum homridam nang jipura Karbi Unemployed Youth Association Hamren Subdivision Committee atumpen Executive Engineer aking rian kachuning rialo pajerlo pinpur me badonga hawaralong langa kisung ongdonga ningkan pen piniarni antalaso kisung dobomlo porivarton pu BJP akemang ponalong non PHE in charge prodibrong pipen koson atowar si kethan puma lake apor along si haladagarat chonghonglo Duar Bagori constituency along ta Paikoni ni Pai Inkorai si Arni pinang ana dia malong kaching thora donvari thopon Duar Bagori constituency along Kaselam mi Pevars block atowar lapen ICDS ahem kimi Paikoni ni Pai Inkorai si Arni MEC Richard Topia reading pen ingpusi radapan panong pontanglo alang ni tijok lang solong ICDS ahem kimi kikim tuja panta long I sompon tu daitora hitia long chutikia radapan piroya tia chili kiron pensi arnikang tema jaimek pajut ponlo kaching tora motin along nili blok a video VDC amai pu penching lok penangan arpugedo abang pubang piatum chitongdot rinti Pini Kadius Sevena Berta Abang Kelapan si Kangton Poniglo, Lai Bomta Kadius Channel, Dumit Hakme, Kurang 2.